Parkour. Pozdrav ljudi! Dobrodošli u novu epizodu i da ćemo malo snimati more. Vidite vi ono. My friend. Ovo je Kiki znači. Friend. My friend. Znači ono je planina na kojoj smo mi radili parkour. Tamo je Cres. Tu je more koje je jako toplo. Znači tu su ove prekrasne stijene. Odande mi skačemo i tako to. Ono je tamo plaža. Tamo se nalazi kamenjar. What the heck? Tu su bove. A šuti. Tamo je Vila Marija. Ne znam šta. Evo ga, Galeb leti. Galebe, bit ćeš u klipu. Poz za Galeba. Poz. Vidite ga. Bye. Ovdje je kamen. Oknu ruku. Ne znam šta više da kažem. Ja da rad parkour. I'll go parkour. Sam ti ide. Nećemo ga snimat. Jel je malo dosadno? Šans. Da vidimo jel ima gdje brodova. Nema. Vidi. Monkey. Eno tamo neki čamac na površini, vidite ga, ono sivo. Ovo je kao neki mali vlog. Pozdrav. Znači, što radiš ti? Vidite ga. Šta ima kod vas ljudi, a? Kako je u Požegi? Da. Znači, vidite ga. O moj Bože. Koji je tu? Da. Pozdrav za ovoga Mateja Perića i za Zelija, za Karla Zeleniku, Zelija, za Jakoba Andrića i to je to. I pozdrav za ovog tu parkurista, vidite ga. Ja sam rekao. Pogledajte to more, sad ga idemo opipati. Geometrijsko tijelo, majku ti. Pretoplo. Ide jedan kamen u more, vidite taj kamen? Aha, brale u teu. Idem Aha. Ja ću probat lijevom rukom napraviti žabicu. Ali neće mi uspjeti. Inače mogu ja žabicu napraviti, ali ne mogu lijevom rukom. Poz za pužaru. Alo. Kaži to snimam. Dobro. Ovo je vlog. Vlogara. Oh my god. Oh my god. Ivo.
Gdje si ježa? Ježa mi idem pokazati ježa. Ljudi, kad nađemo ježeve, evo nas. Nismo našli ježeve. Tražimo i pol sata, nema ih. A radi pol sata cijelo vrijeme snimaš. Ne snimam, bio sam preginuo. A, isjeću što? Što isjeću, što ja govorim? Ne isjeću. Gledaj, stisnem ovak. Nastavi. Ne znam zašto sad isjeko, ali nema veze. To je tu stijeno, brate. Brate. Kako ti imaš to za stopiranje, snimanje? Kako si to namjestio? Nemam pojma, pa to mi je bilo odmah. No to nema. Ko to viče? Oh my džed. Eno je Villa Marija i Villa Čaja. Ko to viče? A? Oh my god. Kiki. Pogledaj. Halo. Neko dolazi na plažicu. Oh my god. Oh my god. Što ti slikaš? Eto malo tak. Pokušam namjestiti. Evo ga, mogu i ja. Namjestio sam. Isjeć. Da. Aha, okej. Zakon. Evo nas vidi nazad. Ovo sam stopirao. Da ja namjestim ovaj tu rad da se vidimo. Ljudi, sad možda budemo išli tamo. Tamo vidite. Zoom. Gdje je tamo? Tamo. Teta što ti možeš zoomirati, ja ne. Ti ne možeš zoomirat. Kako ne možeš? Ne može ti ovaj uvijek zoomirati, ono baš ništa. Ajme. Ja žalu. Idemo ljudi. Ja ću vam ljudi ja sam stopao vidim. Gospođo, jel imate maline? Imate nektarine. Evo nas vidi nazad. To, stigli. Oh my god. Jedva smo stigli, tek smo krenuli. Moj krelac. Aj provaljujem se na rasketu. Radim I to u šumu, brate, dragi. Kiki, aj dođi vam. Ja i Kiki vam se sve usudimo. Kad ste vi s nama. Ako se onda usudam kad ste vi s nama, onda idemo lijepo. Ne desno. A neći lijepo. Šta je to? Čovječe. Ja ću ovaj video stopati. Mi ne dođe ništa. No ljudi, poz. Ja idem to pomalo uzeti, mi ne dođe.
Moj kile, pa ti stalno stopaš. Zašto? Ne moraju gledati cijeli ovaj put. I to ljudi ide set. A nas ljudi nazad smo. Live. Kakav ovaj. Ovo je kako preživljavanje u prirodi. Preživljavanje epizoda 1. Prvo, Ljudi, morate naći plan. danas se gleda Liga prvaka, finale navija se za Atletico, normalno. Kaki Atletico, Real. A kaki Real, vi svi Realovci ne znate ni odat. Ajde. Atletico. Ko navija za Atletico, like. Ko ne navija za Atletico, Zapravo, nek stavi ovaj ama. video će izaći tek sutra poslije podne, mislim u nedjelju. Ali ko je navio za Atletico, nek baci like na ovaj video, Ili nek komentar. napišu u komentare, da. Ako I navija za ljudi- Real, nek stavi unlike i nek stavi